جولي أباتو كوتو صلاة وجهداتي إمام استهي معموم استهي يوغا ولا الضالين نجي آمين جا جولين توكو خيسا يا جولي أبا خيا تولفني قد إنجينا جي جي بيجا جنان توكو أبو صلاة جبسيتي جي جي آتيس جبسيتي جي جي خول إمامني غغر غلي أنا ملي إسن هونتي جبسيتي جي جي أما نوتي أما مركانا أكاسير رجل أما نقام إسن سوسوس ببيتني دوبا واني قارين هون دي دمتي دوبا وري شيخنا حسين بيتنجي تكجال ودوخي ياسي بران قالوا وارو ماتيتي جزي مرو جندو سلا جزي هندا وارو مقونا سلا واسي بران قالوا جندو معنى كنا واني بريد دون هون دي دمتي جنة ربي قفا دوبا دوبا أبليان كينيا دوبين قباب دولا ilmi namaa waa'ee nama juudee mukaan akka ceelloo na jalaa qabaa duuba booda irra deebiin isin gaafadha namni waa hunda dura rabbi arkachuu qaba talamaanii wal arkachuu qaba tasadeenii waa arkachuu qaba rabbi arkachuu rabbi argatuu والأركتو واركتو نوتي لمان كان ديفني واركتو تخون دوبا ربس ديفني وليس ديفني وابربادو كوني مالك جيتورا يواو وهو متكاتو ومفرياتو سادين كن الدهفون تو دوبا نما والقبوت واقبا نما والأركتي واركتا يندلتين دوبا هم نمتنا نوتي شيخ بياتي يواو نموت بياتي دوبا nama daamsa fuudhee yoo gales irraa dhagayamu duuba bifa bareedduratti isin argee bifa bareedduu san haadha abbaa keessanii geessuun hedduu bareeda isaanilleef bareeda isinilleef gaariidha duuba wanni arra bakka kana walitti qabamnee walgayiin tun asirratti deemsifamuu dandeessee warri masjida tawfiiq kuni waan takkaa seenaa ummata keenyaa keessatti hin argamin maqaa namni abbaa ofii biyyarraa aruuzan qabaa hootu jedhaniitis ni yaaman qaraatii fixeetiin eebbifamuu deema jedhanii hootu jedhaniitis ni yaaman abbaa nama firaa karaa adda addaatiin biyyarraa yaaman akkanuma warraa hin goren isin warra yaamuu beekaa nama mee abbaan sun fedhus haa da'awallee godhuu baatu fedhus haa beeku fedhus haa wallaalu waan rabbiin nu himtanii hoottaa jee nama yaamu taariika hanga nuti garra keeti taakka duuba arra taakka hulaa tana namni banee qulfii tana warra masjida tawfiiq kana duuba kalees dubbannee jirra duuba waraabeysi akki jeejaan harree bade jechuu waan gaariin dhagaye waraana gakkennaa jechuu tana hamtuun dhagayee jejaan duuba harree bade jennaan eega baddeni nyaadha jeenni jedhe ni barbaannaa waraana gakkennaa jennaan waraana gakkennaatu dubbii hamtuudha jejaan duuba أما مقاتا كان وتوفيق خنا مسجدا أتو فينوس مركز هاجنو وانما جمتشيسو مقاتا كان مو وانما أقلي كبو ياتشيسو كبو تجرا واني خن هنگم تك عمري إيرته أبوتي أما جبتنا الرا علمو دبرجتشون وانم تقطقو نما اتيادو كبو دوا wanni kun jiraanna nuti arraasii wal gahuu dandeenye duuba namni bakka hin qabne akka hin qabu duuba namni bakka hin qabne akka hin qabu bakki sun jiraachutu akka kana nu godhe duuba izan bakki tuni ruuhii teenya fi mana keenyarra yaachiftuudha jechuu nama agarsiisa duuba ijoolleen amma reefa as teessee qaraastuun ijoolleen 200 ol ta mana sanii quraana qaraatu sankee isaa warri hifziif asit dhiyaate sankee isaa warri waa'ee amantiirra irra ugaafii fi deebisaan irra dhiyaatee badhaasa fuudhe izan manni kun kanaa ol akkam haa dalagu jettan akkam haa godhu ijoollee irra quraana asirra teessee qaraate kanaaf boru imaama masgiida sanii ta'a
borus abbaan kun du'uutuma mala ajallitti dhufeeti ilmootanaatu bakka abbaa sanii bu'a duuba izan abbaan qabrii keessallee yoo du'e karaa bareedan qabrii keessa ciisa jechuu duuba kanaafuu bakki tuni akkanumanni qabna jedhanii ijaallalanii itti gammaduu osoo hin ta'in waan irreefu anjuu kaan warraa feeti wal arkachuu waarkachuu waan jaan tokkummaa uumanii waan kanarratti waan bakka kana diigu yoo bakka kana rakkoo fidu hundasi tokko tokko nama koree qofaami yoo boordii mana sanii godhamte qofaami tokko tokkoon ummata islaamaa kun bakkitun ija ta'uu beekuu barbaachisa duuba ani akkana fakkaatutti sanutiin kun dhiiroo ummatuma tokko ka islaamaa ka duniyaa fi akhiratti amanuumi kana way shakkii qabna izan khoota duniyaa dalagu jirra rakkoon takkallee nun jirtu namni makiinas jirjiiraa jira manas jirjiiraa jira khirarraa ka ufi bahaa jira jiruun waa takka waan gamanaati wal qaraasisutti hin haajamtu duniyaa fi akhiraa wajjitti amanne kana akhiraa khirarraa namni baana nama juu takkaan garre makiinaa bareedduu akhiraa yaabbachuun qaba hajuus waa xiqquma jira rakkoo qabrii sanii fi rakkoo qiyaamaa sanirraa akkamittiin baha jechuu namni yaadu waa xiqquma jira wanni sun akkitti yaadamtu immoo khayrii amma isin irra dalaydan kana walgahii tana mana kana tawfiiq masjida kana tartiiba gootanii isarraa namni kun asii walgahuu danda'e adeemsi ilmaan kun achirraa oomishamuu danda'uun kana khayriin bakki horii itti bahuu qabu asii duuba nuti akka haadha abbatti akka nama biyyaa tokkotti akka nama biyyarraa dhufee tokkotti wanni isinirraa gammannu waa baatii lamaa sadii eeydanii guyyaa akka iidaa eeydanii qoonqoo nutti erguudhaami kolkolow nuti qoonqoo namaatiin hin guddanne ijaaba ummanni keenya dhoortoo boontuu bar ummata dhoortoo boontuu qabna bar nama sadakaa kadhatu haboonu sanii ban nuti haqa yoo ta'e khayrii arra isin dalaydan tanaatu nama keenya gammachiisa duuba khayrii tanarratti dhaga'uudha gammada irra guddaan abbaa guddaa fi ayyoo guddoon biyya jirtu ijoollee dardaraa qofata tilifoona isinii dawwalaa ooltu malee abbaa guddaan tilifoona beekaa isa beeka ni dawwalanii takkaan dhageenye dardaruma keessanii qub tokko isin dhaabe nuti nama diin